kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano, Oscar? Naikarga mo lang kadiamen, nagitim pau-pau itda karga. Wen, tadador, sigurado anak katali amin Ite kasta, sana matinag nagbiyahe ta. Wen, tata, agyan na kiti taplod ti Jeep. Tapno mabantaya ka na yung bagdag iti karga pau itda. Ay sana, bawal ti agtaplod, Oscar. Ang mga numatilo ta. Dakdak kila parikot no bilang laeng. Saan, tabumabahak tumatan intun asidagta ni Jayli, tata. Sabagay. O sige nga raw, agyan ka na iti taplod. Agpara kan daw, no sa dino apandat ay bumabam. Arigla daw, tatahador. Pili bakmet iti kinagagat mo Oscar. Agasa man, taamin nga okasyon dito'y barangay hall, ket adda ka nga umay tumultulong. Siyempre mata, manang sita. Pagrubungak dahi ta, kas maysa kadagiti barangay tanaw dito yung lugar tayo. Unmat kiti banag apagyamanan mi mat. Gaputa adda ka anaayat at tumulong dito'y barangay hall. Saan akas kadagiti daddo barangay tanod. Day talaang agtugtugaw tar aramiden da. Nakababay magami na no Jack tumulong manang. Di mat agkarkargador ka pa'y kini Tata Ador. Manungay mati porsyentong nga konduktor kan kwa na. Ay, awa, manang, libre. Ay nawaw, imbag man ta kayat mo alibre. Kano nagrigat tagbagkat. Ay, tulong ko matin ang kadagiti kalugaran tayo, manang. Ay nawaw, nagsaya at kat kuman no amin a barangay tanod kan barangay kagawad. Kat kasken kang agpampanunot. Tirigat na, saan kami magpapaday ti panunot, manang? Wan nga rod nadardaras siguro ti panagduras ti may sa barangay no kastalang. Oscar Baraw, alwadam ti impaw it ko wan. Inayadam nga ibaba. Una na, awan rumpo nga pagdanagan yaw. Nasa mabuting kamay, dagiti impaw ityaw. Agyaman akbaraw. At to'y kitangdan mo. Ay, saanin na. Ay naawatam ka din. Isupay nga inayon mo nga igatang kadagiti masapsapol ije balayaw. Eh, saanin ko naman na. Tulong kon kada kayo day jay. Kan may sama, minsan laeng may. Saan taagpaw itak tumanen? Uling ka di. Intun maminsan tulatan. Sige nga rod no isuti ko nambaro. Katagyaman akmananwan. O, nanyaman na. Pakaidayawak, timang tulong ka na kayo. Na-discard ka la amin, dagiti pawid na, Oscar. Wan, tata, in-check mo amin. Ang mga nota na bata, wano natin Awan, kinita kami na nasulit i jeep mo. Pasayan mo nga ron. Nay, pangaldaw kaya man. Hinta pa'y mangaldaw Sige tata, umunakan. Iti sigot at pangpanganan ta. At dapay ngamin papanak. Sa din iti papanam. At dalamapan ko singirin tata. Sa nabali ta mabitak laang. Sige. Umunakan ro din ni Jay. Sumaruno ka. Uwan tata. Ay nawaw. Adumat ti pinalingkim ay uwan tata. Imbag lang abas tumi je balay.
Nariga ngamen ti agkaragatang iti store. Makatipid ba si tao? No, ag-grocery mo sa paminsan. Ay, wala. Husto ka, Oscar. Kat kasano? Inton bigat ba nga roda na? Katwa na, tata. O sige, masapat ang agbiyahe. Sigurado nga adumanan ti pawait. Ayaw na, adumanan ti kargaan ta. Sigurado mapnumanan ti jeep mo. Lakit tiya. O sige nga ro, tata. Agkita tantulangan ije paradaan inton bigat. Ay na, imbaglaang ang tanadanon kapay diti paradaan, Tata Ador. Ha? Apay ka din mabalasan ko? Ay kwa, awan ka din nabatbati akarga diti lugan mo. Nay, awan ba balasan ko? Sakbaya ka nagkarga itay. Siniguradok pa nga awan na bati akarga iti unag kinwar ti jeep ko. Iti ngay tapload, Tata. Awan, naibaba amin na pawait. Apay, anya nga min na jaya. Inmawag ngamin ti bayar ko iti ube. Kurang kano ti kilo nga inyawag ko kinkwana, Tata. Ay nawaw, amangan mat no dadaal ti kilwan na. Wano, amangan no sikat ti dadaal ti kilwan na balasan ko. Ay saan, Tata? Kabarbaro laang ti kilwak. Masigurado kasaan ang nadadaal dayjay. Oho, amangan man no nagkamali ka lang iti panangikilom. No natnag di nakita ko man. Malaksid ano natin nagkabayatan ti panagbiyahe. At naman Oscar iti taplon. Nakita na ako manubilang. Ay, un nga rod. Sana balin, Tata? Ang mga nung nagkamali aklang agpaisaw. Ne, nagaduma day ta karnin lakay. Sa dino ngay tinagapon dagita. Ah, iya barangay hall, bakit? Da kami tinagluto. Isa pinaspasak mo tin, ati nang isupot kabayatan nga gergerot kami. Ay nawaw, imbag anawan nakakita kan ka. Awan, di da nadlaw, tayong kabil ko na ako sinibag ko. Kaano kay mananti sumaruno nga okasyon ta umayak mamat. Katuwa na, umay ka inton bigat. Agparte kami man iti baboy. At ka no, sumangput a bisita nga gapu yung munisipyo kan. Ay, wan man lakay. Masapa ak tuman amapanta tumulong ak mamait. Ay gawa na. Ala, ayabang nga rodan da kita naktatamangan tayo. Ato ti inyawid ko amasida. Agpenag tayo nga agsida iti karni ita bakal. Naglukon. Kasano ako rang tikilo ti impaw it ko alaya. Kano naglawag mo't a 50 a kilo amin ti impaw it ko kinni adawr. 5 a plastik dayjay asag sa 10 a kilo. Sigun iti bayar ko. Kurang mo't kanon asag sa 10 a kilo ti maysa a plastik. Ay, kasano ngay anapasamak ti kasjay. Ay, damagagtuman ni Ador. Imposible mat anat nagdagiti daduma iti taplod ti jeep na. Oscar, isiglot mo man na imbag dagiti karga nga inpaw-paw itda. Wanda dador, nakasiglot amin na. Nasayat nga ron no kasta. Ano nga ming kati umayag sapsapol iti karga na kanya. Ah, nay, apay ka no? Ada ka di mapukpukaw? Isumad ti kunada. Husto ka no, magtikilo na. Sakbay nga ikargata. Angam inton dumanon ka nagiti bayar na. Kurang kanumatan. Anya? Adaya magkasta tata. Amangan mo no mistik ti kilwanda. Isu akasta. Isu nga ron ba't ti kunat. Isu nga inton maminsan. Ipatugot kumantay kilwanda. Ta ikilo tayo pa'y. Sakbay nga ikargata. Narigatan, amangan no ibagata akis-kis sayanta tila ko na. Ay wala tata, datapay kitin tidakis, kita talang arudin ta gikarkarga. Huwag garod, ay, makabasbasol ka na taon. Mas dawak man bakit? Iti anya lakay.
Tunggal maidiskarga mi kin ni Oscar. Dagiti karga nga inpaw-paw itda. Pagamuan, adda umay ngagdamag. Nuadda ka nun nabati, wano natin nag-akargada. Katanya kumagay tinakaskas daw iti dayta ador. Saan mo't amaliklikan nga dalat mabati akarga nang runa kadag iti pampubliko alugan. Basta awak ngamen, awan mo't mabatbati iti jeep ko. Nga mapay nga, akarayon da nga umay agbiro kanyak. Makmaksayan ka no ti kilo dagiti ipaw-paw itda akarga. Nay, kasano ko maamaksayan ka nakasako man? Malaksid ano naabutan ti sakaw no plastik ang nakaikargaan dagiti ipaw-paw itda. Saan mo't bakit? Napipintas mo ta plastic sa ako dagijay. Awa mo bukbot na. Ay nawaw, nilaag mo Oscar ti kargador mo sana ya. Wan bakit? Ay kapaliiwam ni Oscar alakay. Ha? Ay, sapay ko mata, nagbidutak lang iti atap ko. Sapay ko maador. Atop mo nga anya bakit? Basta, paliiwam ni Oscar. Diyak kayat ti makabasol. Iso paliiwam ti kargador mo. Agsipot ka gamin Agbalin ka nga alerto. Tapno saan ka amatakawan asimumulagat, ador. Siputam ni Lili, Norma. Siputam. Ha? Apay ni Lili, manang sita. Basta siputam. Kitaam no niya ti aramidin na. Kasla damat sapsapulan na iti kusina ti barangay hall. Panagkunak agsapsapul iti supot. Ni, anya nga iti ikarga na iti supot mana. Ay kat siputam ha. Dayayon, adan na ala na asupot. Ay nawaw, agisupsupot mo tan iti karne. Nabayagan a pinalpaliiw ko dagita nga agasawa. Kastagayam ti ugali da. Ne, dayayan, insabit nanti insupot na karne iti saan unay nga adayaw. Tunggal adda okasyon dito'y barangay hall. Umayda kundi tulong. Ngamgayam, lalaingan damot kang agisupsupot itinuan niya di ta makita da apakairanudan da. Kasta ay manang sita. Wan, naglaing da nga agi take out. Di pa'y lanalpas anangan ti kaadwan. Ngam agisupsupot dan. Ni, awan matan tinakasupot a karni nga insabit ko dito. Ay naglukon. Asino ngay tinangala? Asino tinangtakaw iti karni nga in-take out ko? Apay nga yakasta kayaw? Di yo kumamat alaan ati saan yo ako ha? Nagalas ka ti ugali yon? Isubliyo ti karnek! Isubliyo! Ne, apa yan lili? Anya ti sapsapulam. Ay, kwa manang sita. Diyan man nabatik akar ni itay. Diyak nga minsinda amin, iso nga insupot ko. Insabit ko ditoy, ngam idi alaag, awan matan. Ang mga nun nakitam no asino tinangala. Ay nawaw, awan mo't nakitkita. Ang mga nuginaw at kit din ti aso ang. Saan mat amagaw at ti aso tinangisab itak manang? Masiguradok nga da nangalay ti dayjay. Maamwak lang no asino tinangala, talaga ang makaraman kanya. Dayta, naikamada kami ng dagiti kargata, tatador. Sigurado ka nakatali amin dagita? Wen, sigurado tata. Kasanaw, agyan ka kadimanan iti taplaw. Ay kauwan atata. Awan mo tin pagyanak di taunag. Tanap no mo tan. Sige nga raw, kita manay pagdagiti kargata. Ang mga no adamat nag, narigatan. Makabasbasol tapay. Ariglado tata. Siya kung timakam mo. Kat kasi ti sigod, bumabahag mo't lang, sakbay at tumanon tayo di ilay. O sige, isardang kung tungarulan iti sigod na pagdisdis sa agam, Oscar. Wen tata. Dayjayan ni Oscar. Nakababan manipod iti taplod tilugan ko. Maguray ka. Bimbim sugmatag tibag na.
Kan awang karga tibag na itay nagkarga kami. Kan adamatan awit na abayong. Kano awang muti awit na itay muli iti taplon. Ay nawaw, punon samot ti atap ni bakit ko. Sige tatadaw, pagandaro mong tilugan mo. Nakababa ako. Ang kita tantulaan ni paradaan. Sige, Oscar! Sige, tata. Aganad kayo ti panagmanehom. Wan! Kita nagtulaan nga ni paradaan, baro! Kaslandaman, awit mo itay dimsaag ka. Sa dinong itay nangipanam ka dagiday. Ha? Ay, dayjay. Pauit damon lang, dayjay tata. Indagas ko na iti bayar. Anya ngay dagiday. Ay ko Diyak mo ata ka. Nakasupo mo ngamin. Diyak mo tin kinikita ng agbayso no anya dagiday. Naglako ka. Ngam di mo amaw. No anya dagitin lako. Wala ta pauit lang nga ro dagiday tata. Nakababain mo't ano lok-lok ataki din. Ay, sabagay mo't kiti mala, idiskarga ta nga ruday dagiti karga nga inpaw itda. Sigurado nga agturungan ditaw dagiti umay mangala. Aywan tata, amapit lang nga ron. Ta umuli ak iti taplon. Tapno, makadiskarga ta mo't tayo. Panag ko na katpudno ti atap mo. Bakit? Nga anya lakay. Ani Oscar, ti mangkiskisay kadagiti pawek. Ay nawaw, sigurado ka? Wan, pinalpaliw ko. Iti nagkarga kami. Madlaw nga awan karga tibag na. Ngam iti dimsaag. Nabnabsog matan tibag na. At dapay bayong agam na. Ay nawaw, anya ngay dimbagam, sinitar mo kumaa. Sinalunsod ko lang. No nangipanan na kadagiti awit-awit na ididimsaag. O kat, anya ngay ti kunana. Kunana mag-apawit ka no dagitay. Kat, mamati ka mat. May gisan ngamin, amukmat amin ngagpaw-pawit. Kan kabisadok dagiti karga ngay paw-pawit na bakit. Ay nawaw, kat anya ngay ti aramidem, itataam mo mon ngay sugayam ti mangkiskus tay kadagiti kargayaw. Kasaritak taw, dagiti agpaw-pawit bakit. Ay nawaw, nakadahit mo't amin ang iti istro dagiti sako ang nakaragaan ka dagiti pawit. Anay, kasano akpayan ang makakisay ngay, mukastoy mo't ang tinamayanda. Awanin diya akong makaala iti ilakaw. Oscar Barok, inayadam tulaangan abagkatan dagitawan. Sabangamin dagita, kat amangan numalutlot no di mo anadan. Uray dagiti pawit ko, Oscar. Handle with care, wan. Ubi ngamin dagita. Amangan kit din madugul-dugulan da sumangpot iti bayar ko. Di dan tukit din gatangan no kwa. Nilangan tatador ti pangibilinan nyo. Sa anak ngamin na sumurot kin kwa na ita. Nay, apay ngay Barok. Ada ngamin napatig nga ramidag, nana. Ay kasanon nga dagiti karga may Oscar. Sana bale, tadamot ni tatador marang. Kabailan lang ay karga kan idiskarga amin dagita. Delikado bakit? Tiyan niya, Oscar. Maduktalan dansan, di pa nang kiskisay ko kadagiti ipaw-paw ida akarga. Ne, kasanum kumaanaamuhan lakay. Agkarga ako maitay. Di na itdamot iti istro. Dagiti sako apang ikarkargaan da iti pawit. Awanan Diakon basta-basta malukatan dagi jay. Ay nawaw. Kasla mabain akon. Ama pa ni jay barangay hol bakit? Sigurado asyak itan ti pagistoryahan day jay. Ha? Awanin rupak nga iparanggo kadakuhata bakit? Ay na, suspit samlaang day talakay. Ti kasayaatan nga aramidem ita, mapan kay ja barangay hall. No ka ba ilam akasarita ni Kapitan, di aramidem? Anya,
Anya iti bagak kengkuana. Ay kat, agkid daw ka iti pamakawan ka dagiti tinaktakawam apawit. Kasanok ngay nga aramidon ti kasta bakit? Di ka nakababainan kadagiti kalugaran tayo. Sapay may saak at anod. Awanin ate agtalik kalyak. Ay kat anusam ta isumat ti aramid mo lakay. Tinapatag, agkid daw ka iti pamakawan ka dakwada. Ibagam adi mon ton ulitan. Awanan ka iti bain, Oscar. Isumat lagayam amakmaksayan dagiti ipawpawit ko, tas ikamat lagayam ti mangalala. Isupay kunak mo't no sasauran dagiti bayar kaw. Ngam saan mo't gayam, tas ikamot ti mangkiskisay. Nagtalag kami kan ka, ngam kastaki din tinararamid mo. Kundi tulong ka, kampay ide, di mo awatan ti itad mi atangdan mo. Kunam atulong mon kada kami. Ngam gayam, taktakawan da kami mat asimumulagat. Pasensya kayo na Iska. Manang Norma. Sorry. Pakawanan dak ko man. Ikarik adya akong ulitin pa eh. Pakawanan niyo ka din ti asawak, nanais ka. Manang Norma, nasulisog laang iso na aramid na tikas jay. Sapay kumatalaan tayo dahito iti nasaya at asaritaan. Uray si ka, Lili. Agbalbaliw kamot kuman. Ne, anya ti kayat mo asawan manang sita. Ay na, di kan agin didi. Amok nga ammom tar aramidem ije barangay hall tunggal adda okasyon. Ha? Saan kami laang kat ngagtagtagari? Ngam agpalpaliiw kami. Ay na, pudno ti kinuna ni Manang Sita Lilay. Iso nga agbalbaliw kayo nga agasawa sakbay nga adadakdakos ang mapasamak ka na kayo. Kwa, pakawanan da kami ka din karimi asahanan ang maulit pa Sorry. Pasensya kayo. Talaga saanan ang maulit. Promise. Ay nawaw. Una yan, tanagasawaan nyo pa'y magayam ti kasta nga ugali. Itilikodan ti kinasaya at nga ipakpakitam. Rinukar magayam ti kaungkam. Saan basta-basta ti mamakawan, Oscar? Iso anasken lang agmulta ka. Iti kasta, agnakam ka kat di mon ton ulitan pa iti inaramid mo. Agsasarita tayo iti barangay hall. Ay nawaw! Di ka mang namay iti di mo mat nagbanugan. Iti kasta, awan ti pakais-istoryaam. Agaramit ka iti nasayaat, tapno nasaya at tumat ti pagbanagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.